Om Swastiastu. Sapuna pigatra atu itedane pemekasnya ne alit-alit sareng sami dumugi starte kena rahayu nggih. Titiang Kadek Rika Ripawan pinaka penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali sane pole amongan ring desa Penatih Dangin Puri. Titiang jagi ngatur kuningayang video pembelajaran ngenenin indik tata cara nyurat aksara Bali nganggen aplikasi Bali Simbar. Nenten lali titiang jagi nguningayang indik ring rahina urespati niki kawentenan live ring Facebook fanpage penyuluh bahasa Bali Kota Denpasar ngenenin indik praktek nyurat aksara Bali nganggen aplikasi Bali Simbar. Tujuan pelajaran puniki mangdane alit-alit uning sapunapi tata cara nyurat aksara Bali nganggen aplikasi Bali Simbar. Inggih Ratu Idarane pantah asapunika sane presida atur uningayan ditiang video pembelajaran ngenenin indik tata cara nyurat aksara Bali nganggen aplikasi Bali Simbar. Dumugi video pembelajarannya puniki wenten pikenoh nyani maka wasaning atur puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.